Yo, ah, hey, yo, hey, yo. Suro dira jayaning ret lebur dening pangastuti. Rahayu, rahayu ning setya palimokru tetep jaya. Hey, hey. Ya, untuk rekan-rekan artis persiapan. Hey. Hey, ya, hey, jos, la, setyo pak limokru, hey, hey, ya, hey, iya la, nyambut gawe alon-alon yongger, hey, la. Hey, wow, ayo. Hey, ya, hey, ya, sayo, ya, hey, ya, aus, os, jo, dos. La, Ayo nok rekan-rekan vokalis persiapan. C. Ajo. Ayo. Os, cio,
Ayo. Tutuno salamu ger. Iki kedang mapan kono. Iya le. Supaya dados nayaka ingkang pinunjul pendadaran kedang diwiwiti. Iya le. Pendadaran kawiwitan. Sepeda motor taruh belakang mas ya. Kelompok karo kocok-kocoknya wis. Oke, terima kasih. Yo. Siang menika Setio Panglima Mas Peter jerengane no. Terus pamirsa ala sumangga ngukir budaya sampun kondang sanuswantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan selamat siang
Ikan Minulyo, ikan gada hajat sekaligus sang owner dari Setyo Palimo Crew, Mas Peter sekeluarga, serta para penonton masyarakat Desa Tumpeng Barat, Kecamatan Candi Puro, Kabupaten Lumajang. Jika rekan-rekan bolorek ugi bolo jalan ke sampun rawuh, ngaturaken sugeng winangge selamat berjumpa kembali bersama pagelaran seni reok Jalan Campur Sari Setyo Palimo Crew. Ikan dipunmanekani atau sang owner ada Mas Peter pribadi, yang mana pada siang hari ini hadir kembali di markas besar Setyo Palimo Crew. Ing dalam Mas Peter dalam rangka wali matul khitan kusumane bagus adik Kazulma Ali Mugio dados putra ingkang soleh ugi migunani dumateng agama nusalan bangsa pangestunipun panjenengan semuanya. Matur suwun support saking Bolorek Adat Trisno Sejati Cak Erwin Tumpeng Candipuro, ada Singo Brawijaya Mas Rama, terima kasih. Ugi foto kata lumpen matur Bandung Republik Hoya Mas Imam matur thank you, terima kasih. Juga disebut dumateng SR Audio Singkal Balap Rambak Pakis Sini Jakarta Tempel Lumajang hadirin. Seperti biasa di awal jumpa kita ada geberipun tari dadak merak Setyo Palimo Crew. Dilanjut tari bujang ganong, ada bantengan dan juga tari rampak barong. Tentunya selaku bawa acara saya aturkan selamat siang, selamat menonton, semoga Anda terhibur. Sugeng Amir Sani Semoga. Oke, dada merak diangkat semuanya. Aroget diangkat semuanya le. Mami Yarso ing siang menika Persati sendiri Setyo Palimo Setyo Palimo Mas betul sekali. Sampun sumendiyo Sing baju bareng dipersilakan, monggo. Sumangga ngukir budaya sampun kondang sanuswantara. Kapyarsa swaranipun lir ombake samudera. Ayo dipersilakan untuk para penonton masyarakat Tumpeng ya, yang mau naik reok Setyo Palimo Crew dipersilakan. Diutamakan adik Kinsuma Ali selaga digitan. Ayo dari Mas Peter tumpak nole. Ya. Hei, hei. Ayo. Sing digitan tumpak nol sintu. Hei. Hei. Ayo rakyat ngadem mulon. Ya caca. Sayo. Out, cuy. Ayo dikasih ngadu-adu mari gile. Os, ada Setyo Palimo untuk Anda. Atau mungkin para penonton ikan kerso minggu tawi numpak reok Setyo Palimo dipersilakan.
Hota, ya, ya caca. Kembali dengan bareng Satyo Panglima. Aduh, Oh, kegeden. apa nih no? Oh, nggak ini, sabu anyar le. Yo, yo. Yo. Hanan hang koyo wingi. Jelas. Iko sing bisa nerima. Apa kudu nyiksa pangroko. Mutusno ninggalno. Yo, wasik. Yo, oh. Aduh. Angin mengkari angenan. Hey. Ayo. Ngetong. Yo. Kasro. Ada aja singa Lumajang Indonesia. Rambutnya pirang no. Pirangane dino Kang Ramas. Kegeden kok. Heeh. Kaose kok. Enak sih gede-gede dok. Kelambine maksudnya. Seret sing cilik, Cak. Heeh, piye? Ih, kon. Aduh. Aja ngono. Yo. Mungkari rasa Iyo. mungkari angenan. Yo. Susah senange pahit manise. Mungkari cerita saikine. Eta rumah itu mana mas? Yeay. Akan riko Ayo. Ngetong. Hey. Aduh. Hey. Jos. Seneng. Ayo. Iya iyo. Gantosan hati-hati. Jos. Oke, dipersilakan. Ikan kerso minggatani Pak Rayong Setyo paling mokro kak baru Mas Peter ge.
Penonton masyarakat Tumpeng sedayanipun. Gak kersa numpak reog, sumangga dipersilakan, nggih. Ae. O a o e za oh iya. Diutamakan Adik Samsul Ma'ali selakan dikitan. Menika putrinipun ingkang gadah hajat. Ayo. Ditumana sing tuwa le. Hei. A e o e a o. Oke nu sewu. Tumateng para sinoman mohon diantar air minum atau satu kerdus aqua. Terima kasih. Hei. Ayo Fitri, jago tunggal nih, ijen tatak nih. Hei, ya, hei, cilalalalalala, ya, hey ho ho cha 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 ho hey ho ho ye ho os je la 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 ayo ayo sayo hey hey ya hey ya os la ayo hey ya tenok iya lala. Jadi yang di pantai sebelah timur, ayo Dona. Sayangku Jos. sing ayu dhewe urung nampa bakal tak usahane ibarate saisi kowe sing tenang mas aja kuwate kowe ra iso diuke ora bakal luntur ora bakal mungkin bakal mungkin. Jos. Ayo. lunga gunung bos tekan kayangan krungu swaramu Ayo. swara Cak Pepi. tangisanmu Sindri kelapa sawat iki le. Ya. Jos. ora bakal cukup Lautan mangesi. ayumu koyo widodari kok iso entek ebunan nyeritake gedene rasa senengku Nyeritane gedhe rasa sayange no. singatan Sing tenang aja goyang. ojo kuwatir Jos. Terima kasih. iso
Ya kabati gemeter le. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Satyo Panglima. Ada SR Audio Cap Sikal Balap. Kegeden lo Cak. Apa? Oh, kalam ini. Oh. Ayo. Lungaku nembus tekananmu. Soromu, soro tangisanmu. Tangisanku. Yo. Ukir indah ayumu koyo widodari mungko iso ante ewunan lagu nyeritake gedene rasa senengku. Seneng aku lagi ini. Oke, enten pamundutan gede mak kualon mantan deki mas ge. Pamundutane sing gak ada aja. Oke. A. Yey, alah. Hati-hati nak. Bos. Yey, ya. Buku tasih itu waktu monggo yang kerso minggu tawidu Pak Reok Setyo Palimo. Oke, salah pun dilanjut pamundutanipun gendingi mak kualon mas ya. Yey, ya. Tumpang digoyang kembali. Mentek le. Tembang le.
Yuk, hojang. Aduh, aduh, resep ison iki Isun iki. mati Iya yo. boleh terapi La la le. Hojang. boleh rapi emakku senang aduh mama Aduh paman. Awas sing kalau keren le. Tadi. Woi, hojang. Seru-seru Riko nyanyi Ayo jalane budhe iki le, maku alon nak. Digoyang kembali bersama Setio Bali 50 untuk Anda saudara. Tumpeng kulon diegol-egol manelon-alon. Asik. Enggak, kegeden Apa no? Apa nih? Iki lemah Hei. Anakku lo Jadi dikitan tuh Pak Mas. Situ boleh. Ha oh ha. Oh hoi ho ya. Iye iya cha cha cha. Aduh.
Ayo satu tembang maneh mantu iki para kadang pembarong persiapan. Ayo kisah gending maneh le. Yo, hei, ah, ayo le rapik, ketemu balane le, jejer ngarep duri lo gini nak, ah, oh ah, jo, ah, yo, ah, yo, ah, oh, oh, ah, dijaga, ayo. Monggo dhumateng para penonton ingkang kersa numpak raya adik-adik dipersilakan, nggih. Sing penting dijaga si becik yo, Nger. Ye, ya. Yo. Ya, ada Republik ya, terima kasih. Lah, ayo dijaga nak. Adik, ada si kembar di timur pagar. Aduh, pas, pas, hei, awas, ayo tuh mana sih tuh, ya. Ayo Pit, kudu kuat balungannya nak. Ayo. Ayo nih Tasya. Paling
Joko sing becena. Haus, haus, haus. Yen konsen kudu pisahan ojo nganti ana dadi korban perjuangan dalan dhewe ora sing jaluk Yo, oh, Yo, oh, ya, kalungane. Anak sing ngerus Oke, mobilnya omahe ikan dipun kita wis tuwuk numpak